buhamya tugiye kumva ijambo ry'Imana. Ndabiyegereje mwese itorero ryacu rya Betesida muri misi turimo yo kwibuka Pasaka 2020. Ejo natekereje ukuntu Pasaka ibaye ya mbere y'amateka twiteraniye twese turi mu maso. Nabitekerejeho nibaza byinshi ijambo ry'Imana rigena ritubwira, ariko kenshi ugasanga ntabwo twabyitayeho. Ndabakiriye aho muri mu ngo zanyu, mwicaye mwumva ijambo ry'Imana. Ndabasabira umugisha, mukomere, mwihangane muri ibi bihe turimo. Imana ibagirire neza. Amen. Ndakira abantu bose badukurikiye kubw'ijambo ry'Imana, namwe ijambo ry'Imana ribafashe ribakomeze muri ibi bihe. Ndabifuriza Pasaka nziza, mugire Pasaka nziza mu miryango yanyu. Amen. Mugire Pasaka nziza mu rugo rwanyu, mu mirimo murimo, mu bihe murimo. Yesu abane namwe. Uyu munsi turaganira ijambo ry'Imana rivuga ngo byose Yesu yarabirangije. Byose Yesu yarabirangije. Ibyo duhamya, ibyo turimo duhamya ni ukuri. Ntabwo ari inkuru z'abantu, ntabwo ari inkuru za Facebook, ntabwo ari ibinyamakuru by'iyi si, ariko ni amakuru y'ukuri. Yesu yarabirangije. Byose yarabirangije. Mu magambo 7 Yesu yavuze ku musaraba, ijambo rya 5 ni rya 6 ni rya 7 reka ryo mvugaho. Ijambo rya 5 yarivuze saa 9, aravuga ngo mfite inyota. Haleluya. Amen. Inyota Yesu yaravuze afite. Yarafite inyota kandi yo kongera kubana n'Imana mu bwami bwo mu ijuru. Yarazi kuko ibintu byose abirangiye, agakiza kose akarangiza, gucungura kose akurangije. Aravuga ngo mfite inyota. Inyota yaravuze, yarafite inyota yo kuzobana n'aba yacunguye. Yamara akabereka Imana, akavuga ngo ngabo abona acunguye. Aravuga ngo mfite inyota. Ijambo rya 6 yaravuze ngo Data mushize umutima wanje mu maboko yawe. Ijambo rya 7 aravuga ngo byose birarangiye. Yote yamekwisha. Imana Yesu yararangije byose. Yararangije byo kuducungura. Uyu munsi ndaganira namwe. Yesu yarabirangije. Amen. Haleluya. Amen. Dufite agakiza kuzuye. Ntabwo dufite agakiza k'igice, dufite agakiza kuzuye. Yesu yarabirangije. Dufite imbabazi zuzuye, dufite urukundo rwuzuye, turi mu buntu bw'Imana bwuzuye. Yesu yarabirangije. Pasaka niki? Pasaka ni ugucungurwa. Pasaka ni ugutambuka. Ndagusabira gutambuka, Imana igukure muri ibi bihe urimo. Gutambuka niyo Pasaka. Gutambuka, Imana igutambutse muri ibi bihe urimo, mu bihe bibi urimo Imana ibigutambutsemo, mu bihe by'ubukene Imana ibigutambutsemo, mu bihe by'indwara Imana ibigutambutsemo, mu bihe bibi urimo Imana ibigutambutsemo, muri iri joro ribi Imana irigutambutsemo, muri Pasaka 2020.
Pasaka Yesu icyo bisobanura, Yesu yaje guhuza isi n'Imana. Yaje guhuza isi n'Imana. Pawulo yandikira Abakolosayo igice cya 2 umurongo wa 13 aravuga ngo nubwo kandi ubwo, iryo jambo kandi ubwo ngo mwari mupfuye muzize ibyaha n'ibicumuro no kudakebwa kwanyu, ngo mwahinduranywe bazima, muhinduranwa bazima nawe. Abari barapfuye barahinduka baba bazima hamwe na Kristo, ngo imaze ngo kutubabarira ibyaha zacu zose, igahanagura ngo urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarukuzaho kurubamba ku musaraba, ngo imaze kunyaga none abatwara n'abafite ubushobozi bwose, ikabivuga hejuru kubw'umusaraba wa Kristo. Imana ibane nawe. Urwandiko hari ibirego wari ufite, hari ibirego waregwaga, hari ibirego wari ufite, wari upfuye, nta buzima wari ufite, ariko Imana we urimo kunumva aho uri hose, aho wicaye, aho uhagaze, mu mwanya urimo, Imana yaguhinduranye bazima na Kristo. Yesu yarabirangije. Yesu yote yamenyesha. Iyo tuvuze umusaraba tuba tuvuze ibintu bitatu. Iyo umuntu nimba uzovuga ngo umusaraba uwe umenya ngo uvuze ibintu bitatu icyarimwe. Ubuvuze imibabaro ya Yesu yagize, ubuvuze agasuzuguro yasuzuguwe. Izina ry'Imana yahabwa icyubahiro. Amen. Ubuvuze inkoni bakora yakubiswe, ubuvuze agahinda yagize. Ijambo rya kabiri, ubuvuze kumanikwa kwa Yesu ku giti i Nyabihanga, amanywa y'ihangu amahanga yose arebera. Ijambo rya gatatu, ubuvuze ibigeragezo by'abizera Yesu Kristo. Twebwe abizeye Imana duca mu bigeragezo. Hari ibyo ducamo, hari ibigeragezo urimo gucamo, hari intambara urimo gucamo, hari ibihe bibi urimo gucamo, hari ibintu birimo kugoye, hari ibintu bikuruhije. Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo ijoro ngo agambanirwa afatwamo. Muri iryo joro ryabaye ijoro ryo gucibwa imanza, ijoro ryo gucibwa urubanza, ijoro ryo gucibwaho iteka, ijoro ryo gusuzugurwa. Ryari ijoro ribi, ni ijoro intumwa zamuhunze zose zirahunga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mchungaji akapigwa, kondoo zikatawanyika. Iryo joro umwungeri arakubitwa, intama ziratatana. Ryari ijoro ribi, ryari ijoro ribabaje, ryari ijoro ry'agahinda n'umubabaro, ijoro ry'amarira. Ni ijoro Petero yamwihakanye gatatu. Ijoro Simoni umunyafrika yakiriye Yesu umusaraba amaze kunanirwa. Abo bose abayuda n'intumwa ntabwo bari bazi kuko Yesu azazuka, kandi yari yarababwiye. Ntibari bazi ko azoba ku cyumweru. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hari ngo kurira kwararira umuntu nijoro, ngo bwaki impundu zikavuga. Ijuru rigutabare. Ijoro urimo igitondo cyawe kiraje. Ijoro urimo imibabaro, urimo igitondo cyawe kiraje. Icyumweru cyiza, icyumweru cyo kuzuka kwa Yesu.
cyumweru cyo kuzuka kwa Yesu. Pasaka y'ibihumbi 2020 ibe pasaka yo kuzura ubuzima bwawe, ikubere pasaka nziza. Dusomye ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 14 umurongo wa 18. Iyo jambo rizarinezeza. Yaravuze ngo sizabasiga nk'imfuzi, ariko ngozoza ahantu muri. Aho muri Yesu arahari. Reka nongere ngubwire muri iyi pasaka ngo Yesu ntari kure y'ubuzima bwawe. Yesu ntari kure y'ibibazo byawe. Yesu ntari kure y'urugo rwawe. Yesu ntari kure y'akazi kawe. Yesu ntari kure y'imirimo yawe. Yesu ari hafi yawe. Iravuze ngo sinzabasiga nk'imfuzi. Paulo yandikira Abaefeso igice cya 6 umurongo wa 9 kugeza ku 13. Aravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami wacu no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mudashobora gutsindwa, kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko ngo turwana n'abadafite umubiri n'amaraso, tuzaturwana ngo n'abatware, ngo n'abafite ubushobozi, ngo n'abategeka isi y'umwijima. Paulo avuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mushobore kunesha, gushobora gutsinda muri iyi minsi mibi. Muri iki gihe dufite iminsi mibi, turi mu bihe bibi. Igihe umuntu ahayaho ategera uwundi, hari igihe umuntu yagiharamukanya n'uwundi, ntawe uguhereza uwundi ukuboko, ntawe ugiha usuhuza uwundi. Turi mu bihe bibi, turi mu bihe byo kwigunga, igihe cyo kwikingirana mu mazu, ibihe cy'ibitekerezo. Aravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mushobore kunesha ibi bihe bibi. Turi mu bihe bigoye wowe unumva, turi mu bihe bikomeye wowe untegera, ariko ndagusaba kwambara intwaro zose z'Imana muri iki gihe. Sifa kwa Mungu. Amen. Wambara intwaro zose z'Imana. Dusome ijambo ry'Imana gira turangize muri Yesaya 53 umurongo wa 3. Aravuga ngo yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyabiyoboro wamenyereye intimba, yarasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe titumwubahe. Nukuri intimba zacu nizo yishizeho, imiyoboro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje kuwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahitamishwa imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nizacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imivyimba ye niyo adukwirisha.